Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, gedebang, gedebung, pecah perut lenggang-lenggong. Dah bergema suara takbir, tiba sudah hari raya. Adik abang lekas siap, tolong bonda masak serba lengkap. Sedap kan? Masuk membawang, mak hiris bawang, mata bergenang, sakit kan? Mata menguh perasaan kan? Adik sibuk nak berdandan, sibuk nak siapa nak? Ginggang ging, guli-guli wajah. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Besar Sekolah Kebahasaan Keterangan mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin kepada seluruh warga Sekolah Kebahasaan Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pentadbir Sekolah Kebahasaan Keterangan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami DKJKS Keterangan mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.